Kublaya pi borok ki pralok ki wasnyau suk wo up ye ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyau chapi wacha panyap u Director General of Prison Hayung Wasau hawakam te yi watan yap ya o te ton up ye gani ko khubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhiat te chwa wo sedang i chiki khubor ladam pwe mude piu subscribe your new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell we mai tu khnang wayo pteng cho cho piu yo yigi khubor wathame te ton sedang i chiki khubor kawi niki khubor ko wada khlan bha upur haki rinsan social media kam waman katte wacha tanyap u Director General of Prison ka Jammu and Kashmir u Himen Lohia pen ha unong kre u ka khubor da ongkole wada cha panyap u Hayung Wasa u hajamu hakatu kamit monde we ne liang ki pulit da khana ki wada ikha in chado u we ikha a haradang yong u we u Additional Director General of Police ka Jammu Zone u Mukesh Singh dalai pat u chayung yong uni wayap we da chem u wada wir u chong chakriya o kamte da khana u chaki wa patai khubor wa uni wa chong chakri wa emkti wo panyap ya o ka khubor da ong cho cho kole wa uni wa emkti ha ini ikam nang kong da tanyap u ya o dete a u ya uradang yong o da uklong bilor neite wanda mut u wo thang ye medyap yong o ki gat ki wa em hayung yong ni officer da yu ki ye din hapo kamra yong o kamte de yamare we da hap tampia ki ya kadwar yop sia chapo kamra kat wa to dei khang na po hawa ye ki details using da ong uwa uhimen uwasan paunyaus nem irta da cha promote we da cha jit ukam u Director General of Prison haka Union Territory ha utu ubanai wa prawa da dep kam waman katte ki pulit da yo ki wo kem ya uti uwa suba emkti ki wo tan yap ya o uwa man le uwa chong chakri ya o uwa ar paulis nem irta we to le uwa da tip pertui kam u Yasir Lohar we da sedang ki wo takit ya o kat nisngi na aite ma bha uchania ye ki bro pait kam hakani ka khubor le penda uwa kre ya o wa aradang u kam wa asir kam te pait ba hap ya husier bha ye jing im hakini kisngi wakat ni mhoi uchania terma ye ki bro khnang wa yo like na iwan ijia wasnyausi te du kini don hi khuble chibon